Sayın Ataşem, kıymetli hocalarımız, değerli izleyenler. Bildiğiniz üzere çok kıvançlı günleri idrak ediyoruz. Bir yandan dost ve kardeş Kazakistan'ımız ve Türk devletlerinin bağımsızlıklarının 30. yılını kutluyoruz. Bir yandan da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunu aynı anda kutlamaktayız. Kerecatkan Tevessizlik Günü kutlu olsun. Türk alemine bağımsızlık, Kazakistan'ın ve Türk devletlerinin bağımsızlığı kutlu olsun. Nice 30 yıllara. Ortak tarihimiz çok derinlere uzanmaktadır. Türk dünyasının tarihi köklerinin derinliği her gün yapılan keşiflerle daha da gerilere götürülmektedir. Ortak tarihimizden aldığımız güçle bugün ortak hedeflere doğru yürüme iradesi tüm Türk devletleri tarafından paylaşılmaktadır. İşte tam da bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş, 1992'den başlayarak devlet başkanları zirveleri formatında başlayan Türk dünyasında bütünleşme giderek somutlaşmış, kurumsallaşmış ve bugün kıvanç duyacağımız bir noktaya gelmiştir. Ancak hiç şüphesiz daha yapılacak çok iş bulunmaktadır. Bilim camiasının bu anlamda katkı sunması, karar vericilere yardımcı olarak yol gösterecek bilgi üretmeleri büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan Türk dili öteden beri dünyanın en önemli dillerinden birisi ola gelmiştir. Türk dili bir bilim dilidir. Türk dili bir sanat dilidir. Ve Türk dili tüm bunlara imkan sağlayan zengin bir tefekkür, düşünüş ve tasavvur, hayal etme dilidir. 20. yüzyıl Türkçenin zenginliklerinin adeta yeniden keşfedildiği bir yüzyıl olmuştur. Yüzyılın başlarında önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve yüzyılın sonlarına doğru da Orta Asya'da ve Kafkasya'daki Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ile Türk dili çok yönlü olarak ve çok geniş bir coğrafyada büyük bir uyanış gerçekleştirmiştir. Türk dilinin gelişim süreci devam etmektedir. Kazakistan'ın da bu manada Latin alfabesine geçiş süreci bunun bir parçasıdır. Bu büyük uyanışın bir parçası niteliğindedir. Değerli misafirler, Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak kurulduğumuz günden bugüne dek Türk dünyasının birliğine, istikrarına ve ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar çıkarmakta, etkinlikler düzenlemekte ve araştırma sonuçlarını bilim çevreleriyle ve geniş kamuoyuyla paylaşmaktayız. İşte bugün de bu amaç çerçevesinde önemli paydaşlarımızla işbirliği halinde ortak tarih, ortak hedef, ortak yazım başlıklı uluslararası sempozyumu gerçekleştirmekteyiz. Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen, başta çok değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Erden Kacibek Beyefendi olmak üzere tüm değerli misafirlerimize, konaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerini ayırıp bugün şereflendirdikleri için enstitümüzü tüm Hazirun'u hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ve Profesör Doktor Erden Kacibek hocamızı kürsüye arz ediyorum. Teşekkürler. Tüm bizim meslektaşlarımıza şu anda online olarak toplantımıza katılan Türk devletlerden ve Avrupa'dan, yurt dışından hepsine selamlar iletiyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten biz tarihi zamanda yaşıyoruz. Geçen haftalarda İstanbul'da çok büyük bir tarihi olay gerçekleşti. Türk devletlerinin bağımsız, bugünkü zamandaki Türk devletlerinin
başkanları, devlet başkanları bir araya gelip Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurdu ve biz toplum olarak bu çok büyük bir adımı kutluyoruz ve ilim adamları olarak bu sosyal, humanitar sahada çalışan uzmanlar olarak alınan büyük kararları yerine getirmek için çalışmalarımızı başlıyoruz. Негізінен бүгінгі жиынымызды құрып отырған, өткізіп отырған мына халықаралық түркітану орталығы, Ахмет Яссауи университеті, Евразия ғылыми зерттеу институты, біздің Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының қоғамдық бөлімшесі және осы жуырда құрылғалы жатқан халықаралық қазақ тілі академиясы. Бұл академияның әлі мөрі қолымызда болмағандықтан, осы 2-3 күннің ішінде өзінің ресми тіркелу рәсімдерден өткеннен кейін бұл академия ресми olarak жұмыстарын бастайды. Өйткені бізде жуырда Қазақстанда бір өте жақсы өзгерістер болды. Кезінде білесіздер, халықаралық қазақ тілі қоғам деген ұйым Қазақстанда 89-90 жылдарда мемлекеттік ұйым ретінде құрылды. Оның негізгі құрушылары тіл білімі институты, тарих институты, әдебиет институты, ұйғыртану институты, содан кейін ең үлкен біздің жазушылар одағы, журналистер одағы сияқты одақтар құрған және үкіметтің қаулысымен бұл қоғам жұмысын бастаған. Бірақ одан кейін, бірнеше уақыттан кейін қоғам бір қоғамдық ұйымға айналды да, жұмыстары қарқынды саяси бағытта қолға алынбады. Өйткені мемлекеттік үлкен жұмыстарды жасау үшін міндетті түрде үлкен мемлекеттік ұйымдар қатысу керек бұл үлкен іске. Сондықтан қазақ тілі қоғамы біздің билікке көп ұсыныстар айтты. Мемлекет тілдік мәселелерді өз қолына алу керек. Өйткені парламентте заңдарды қабылдау, біздің министрлерімізді дұрыстап қазақша сөйлету, ол ең бірінші мемлекеттің міндеті. Сондықтан осы ұсыныс қабылданып, ұсыныс жақсы қабылданып, қазір халықаралық қазақ тілі қоғамында енді бүкіл біздің әкімдеріміз, министрлеріміз, халық қалаулылары бәрі және профессорлары, ғалымдар бәрі орын тапты және қоғам жаңа деңгейде жұмысын қолға алды. Мына біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай, тіл үлкен саясат. Ал біз мамандар, ғалымдар енді өзіміздің кәсіби тілдік жұмыстарымызды осындай бір кәсіби академия шеңберінде жалғастырамыз. Сондықтан мен жұмысымызды бастар алдында баршаңызға осы маңызды, сауапты бағытта табысқа жетуіңізді қалаймын. Дәл қазіргі кезде ортақ мүдде, ортақ тарих, ортақ болашақ, ортақ ақпараттық кеңістік, ортақ тіл болашақта, ортақ біздің фольклорлық құндылықтарымыз, діни құндылықтарымыз, фәлсафалық құндылықтарымыз, солардың бәрін жоспарлы түрде біздің ғалымдар қолға алады деген үлкен үмітіміз бар. Сондықтан біздің жиынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Жиынды ашық деп жариялаймыз.
іс-шарамызға өздерінің құттықтау хаттарын біздің білім және ғылым министрлігі жолдап отыр. Одан кейін осы мәдениет саласында қарқынды жұмыстарды соңғы жылдары ұйымдастырып жүрген табысты нәтижелі Түрксой халықаралық ұйымы өздерінің құттықтауларын жолдап отыр. Және түркі мемлекеттердің ұйымының басшысы Бағдат Әміреев, олар менімен байланыстамын. Олар дәл қазіргі кезде енді біраз уақыттан кейін өзіміздің хатымыз дайын болады деп қана жиналыстардан бәкем босамай жатыр, қол қойып бізді құттықтауымызды міндетті түрде жолдаймыз деп уәде беріп отыр. Біздің жиынымызға Ахмет Бей, сіз осындасыз ғой? Ордамысыз, Ахмет Бей? Ahmet Bican Bey. Ahmet Can Erci olsun. Ben buradayım. Evet, ben Ahmet Bey. Biz birkaç sene önce böyle bir bağımsızlık günü bizim başkentimiz Astana'da, Nur Sultan'da bir 10 sene civarında ve daha önce büyük bir toplantı yapmıştık. O toplantıya büyük tiyatroya birkaç bin insanı topladık ve böyle bir program toplantı, konferans, ondan sonra konser. Ama toplantı programını yazmadık. Çok ilim adamları, yazarlar toplandı o toplantımıza ve onların içinde bir çok meşgul bizim hem profesörümüz, hem ilim adamı, hem yazarımız Abiş Kekilbayev vardı. Biz bu toplantıyı ona göre organize etmiştik. O kendisi haberi yok. Ben sahneye davet ettim Sayın Abiş Kekilbayev Bey'e ve kendisine böyle söyledim. Bugünkü toplantının programısı bir insan konuşacak. O insan sizsiz. Konu ancak bir dil konusu. Ve bu toplantılarda, ilmi toplantıda reglament gibi şey var. Sizin de reglamentiniz var. Reglamentimiz lütfen 1 saatten az konuşmamız. Böyle Abiş Kekilbayev çıktı sahneye. Yavaş yavaş, o çok güzel konuşan bir insan kendisi. Onu bilerek bunu yaptık. Yavaş yavaş söylemeye başladı ve 1 saatten fazla 1,5 saat konuştu. Ve ilk yanında oturan o zaman Egemen Kazakistan gazetemizin başkanı, şimdi milletvekili Savutbek Abdurrahmanov, elinde teypi vardı. 1,5 saat konuşması, teypi aldı, ondan sonra bir küçük güzel bir kitap yayınladı. Biz de Ahmet Bey sizi bir bugün değil ama bir ayrı bir faaliyetimizde böyle bir çağırmak istiyoruz ve sizi bir konuşturmak istiyoruz. Bugün bir konuda değil, birkaç konularda ayrı ayrı. Ondan sonra tüm konuşmaları şu andaki zaman ona müsaade veriyor. YouTube'a, Facebook'larla tüm Türk boylara ulaştırmak için. Sebebi bu bizim bugünkü konumuz konusunda sizin onlarca büyük kitaplar yazdığınızı biz biliyoruz. Dilde birlik kitabınız ve başka çok eserleriniz. Bundan dolayı bugünkü toplantımızda sizin sözünüzden başlamak istedik ve imkan bulduğunuz için size teşekkürler söylüyoruz. Ama maalesef reglament 1 saat değil, bir reglament olarak bugün size konuşmamız için davet ediyoruz. Lütfen. Söz bendeyse o zaman konuşmama başlıyorum. Benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu acaba? Evet hocam, duyuyoruz. Evet, tamam. Benim konum Türkolojinin meseleleri, Türkolojinin problemleri. Bana bu konuyu vermişler. Ama önce orada Avrasya Araştırmalar Merkezi'ndeki arkadaşları,
Türkiye Tanığı, Kazak Tanığı merkezlerindeki arkadaşları, Avrasya Üniversitesi'ni bütün katılımcıları, partisipanları selamlıyorum. Önce hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum ve burada bu programı dinleyenlerin hepsine ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Türkolojinin problemleri, aslında Türkoloji son yıllarda Türkiye'de de, Türk Cumhuriyetlerinde de dünyada da çok ilerlemeler kaydetti, çok ilerledi. Ama hala bugün de Türkolojinin birçok problemi var. Şimdi Türkoloji ne ile uğraşıyor? Genel olarak Türk dili ile. Genel olarak Türk dili ile. Siz Türki diyorsunuz. Yani bütün Türk dilleri, Türki diller ile uğraşıyor Türkoloji. Peki bu Türkçenin kaynakları, Türkçenin kaynakları neler? İki kaynağı var. Bir, tarihi kaynaklar, yani bugün sözlü olarak yaşamayan ama yazılı eserlerde kalmış olan kaynaklar. Bir de bugün sözlü olarak yaşayan kaynaklar. Yani Türkçenin konuşma biçimleri, bütün Türk dünyasında, Türkiye'de, Azerbaycan'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da bütün konuşma biçimleri. Önce birinci kaynaktan bahsedelim, tarihi kaynaklar. Tarihi kaynakların pek çoğu ilmi olarak yayımlandı, neşredildi. Orhun Abideleri, Divan-ı Lügat-ı Türk, Kutat-Kubilik, Çağatay dönemi eserleri, bizim Osmanlı dönemi eserleri pek çoğu ilmi olarak neşredildi, yayımlandı. Ama hala pek çok yazma eser, kol yazması, el yazması eser kütüphanelerde duruyor. Bir problem budur. Bu kütüphanelerdeki el yazması eserlere ulaşmak. Şimdi Türkiye'deki el yazması, kol yazması eserlere herkes ulaşabilir. Kütüphanelere gelip bunlardan faydalanabilir, resimlerini çekebilir. Bizim bakanlıklarımız bunların dijital ortamda da bunların bir kısmını koydu. Bakın Almanya'daki eski Uygur el yazmaları dijital ortamda var. Ama Orta Asya'da, Taşkent'te, Semerkant'ta, Almatı'da ve bu tarafta Kafkaslar'da, Bakü'de, Orta Asya'da yine Türkmenistan'ın merkezi Aşkabat'ta bu el yazmaları, bu kol yazmaları kütüphanelerde duruyor. Bunların dijital ortama verilmesi lazım. Yani madem ki bu umumi Türk dilinin, genel Türk dilinin bunlar ana kaynaklarıdır. Bunlar dijital ortama verilip bütün dünya bilim aleminin bundan faydalanması lazımdır. Osman Kabadayı Almatı'daki kütüphanelerde bulunanların kataloğunu çıkardı. Bütün bu eserler en mühimlerinden başlayarak dijital ortama verilmeli. Bu bir problemdir. Yani Kazaklar derse ki bunlar bizim milli varlığımızdır, kimseye göstermeyiz. Özbekler derse ki bunlar bizim milli varlığımızdır, o zaman kendi öz milli varlıklarını dünyaya göstermiyorlar. Dünyanın görmesi lazım milli varlığımızı, bu zenginliklerimizi, bu baylıklarımızı dünyaya göstermemiz lazım. Mümkünse bunların tıpkı basımının Xerox kopilerini basmak veya daha kolay olarak dijital ortama, bugünkü imkanlardan faydalanarak dijital ortama vermek lazım. Tarihi metinler için söyleyeceğim budur. Bugün Türk dilinin konuşma biçimleri İstanbul'da, Anadolu'da, Konya'da, Balkanlar'da, Kosova'da, Sofya'da, Romanya'da, Batı Trakya'da Türk dilinin konuşma biçimleri var. Irak'ta, Kerkük'te, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Sibirya'da bu konuşma biçimlerinin bir an evvel özellikle kaybolmakta olan küçük dillerin bir an evvel kayda alınması lazım. Ben diyorum ki bu konuşma biçimleri
yani Kazakça konuşma biçimi, Özbekçe, Hakasça, Tıva, Yakutça, Çuvaş, bu konuşma biçimleri dil için bir laboratuvardır, bir laboratuvar. Bu laboratuvara girip oradan hem dilin özelliklerini, hususiyetlerini tespit etmek, hem söz varlığını, vokabülerini tespit etmek lazım. Çünkü onlardan büyük zenginlikler, büyük baylıklar ve geriye doğru birçok çıkarımlar yapabiliriz. Şimdi bakınız, mesela biz şimdi gelin diyoruz. Türk dünyasının birçok yerlerinde kelin deniyor. Kelin yani efendim bizim oğlumuzun eşi, oğlumuzun hayat yoldaşı. Gelin diyoruz ve bu gelin nereden geliyor? Gelin yani gelmek fiilinden, kelmek fiilinden. Ama laboratuvara girdiğimiz zaman şimdi gelmekle gelin tabii baba evine geliyor. Damadın, güveyin yani küregenin evine geliyor gelin. Onun için gelmek fiilinden diyoruz. Ama bu bir tahmin. Yani bu bir tahmin. Acaba doğru mu? Laboratuvara girdiğimiz zaman Sibirya Türk ağızlarına, Türk lehçelerine baktığımız zaman aynı anlamda yani oğlumuzun eşi aynı anlamda kelin var, keldi var, kelip var. Demek ki o zaman emin oluyoruz. O zaman mutlaka bu kelin kelimesi kelmek fiilinden çıkmıştır diye emin oluyoruz. Nasıl emin oluyoruz? Laboratuvara girdiğimiz için. Güney Sibirya Türk ağızları laboratuvarına girdiğimiz için ondan emin olabiliyoruz. Evet, bir de şimdi bütün dünya dilciliğinde dilin doğuşuna doğru, genel olarak dillerin doğuşuna doğru araştırmalar yeniden gündeme geldi. Vaktiyle 1880'lerde Paris Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü bu dilin doğuşuyla ilgili teorilere bir yasak getirmişti. Ve bu yasak uzun zaman, 100 yıldan fazla uzun bir zaman devam etti. Ama şimdi Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'lardan beri dilin doğuşu ile ilgili çok yeni araştırmalar var ve büyük aile teorileri var. Biliyorsunuz 1960'larda Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde başladı bir nostratik teorisi var. Sonra bu nostratikçilerin bir kısmı Amerika'ya gitti. Onlar yeni nostratikçiler oldular. Amerika'da ayrıca Avrasyatik teori var. Avrasya Araştırmalar Merkezi'nin adını kullanan Avrasyatik teorisi var. Yani bunlar birçok dil ailesi, mesela Altay dil ailesi, Ural dil ailesi, Hint-Avrupa dil ailesi, Eskimo dil ailesi, bütün bunların birbirleriyle akraba olduğunu ileri süren görüşler var. Şimdi Türk dilini de bu bakımdan incelemek biz Türkologların, Türkolojinin görevidir. Türkolojinin misyonudur. Bunun için Türk dilinin en eski biçimlerine doğru gitmemiz gerekiyor. Yani rekonstrüksiyonlar yapmamız gerekiyor. Gerçi Moskova'da çıkan leksikada 1000 kadar kelimenin ana Türkçedeki biçimleri ortaya konmuştur. Ama galiba biraz daha gerilere doğru gitmek gerekiyor. Bunun için de Türk dilinin eski dillere verdiği kelimeler, Çince'ye verdiği kelimeler, Kıtay diline verdiği kelimeler, Grek diline verdiği kelimeler, Fars, İran dillerine verdiği kelimeler ve bugün yaşamayan Şumer diline verdiği kelimeler. Bunları incelememiz gerekiyor. Bu sıralarda, bugünlerde ben o Şumer dilindeki kelimelere bakıyorum ve hayretler içinde mesela balık anlamında, denizde yaşayan canlı anlamında Şumer dilinde ba kelimesini gördüm. Bildiğimiz ba, B-A, ba. Demek ki bizim balık kelimesi yani bu lık bizim çok bildiğimiz bir ek, bir koşumça. Ama bu ba kökünü bilmiyoruz. Şumerce'de var. Yahut baldu, bizim balta kelimesi var.
balta kelimesi. Bu Divan-ı Lügat-ı Türk'te baldu. Baldu. Bu du ek olabilir. Olabilir diyoruz. Ama Sümerce'de, Sümer dilinde aynı anlamda bal kelimesi var. Bal kelimesi var. Demek ki efendim böyle bir du eki var. Şimdi bu kentü kelimesi, siz öz diyorsunuz. Özün özü. Efendim biz Türkiye'de kendin, kendisi diyoruz. Efendim Tıvalılar bodum, bodu diyor. Yani bodum. Şimdi bu kentü kelimesi acaba bu ne? Baldu gibi orada da bir tü eki var. Baldu'daki du eki gibi. Peki bu ken ne? İşte o zaman laboratuvara girdiğimiz zaman Sibirya lehçelerinde ken kelimesinin göbek demek olduğunu görüyoruz. Göbek. Zaten öz de aslında, öz kelimesi de Divan-ı Lügat-ı Türk'te insanın iç organları. Bot kelimesi zaten beden demek, vücut demek. Dolayısıyla demek ki bu özüm anlamına gelen kelime vücutla, vücut organlarıyla ilgili. O halde kentü kelimesinin kökünü de bu Güney Sibirya'daki Türk dillerinde buluyoruz. Yani bu laboratuvar da o bakımdan önemli. Eski dillerle karşılaştırmak önemli. Bir örnek daha vereyim. Tabii İran dillerine Türkçeden, Moğolcadan giren kelimeleri Dörfer araştırdı. 4 büyük ciltte ortaya koydu. Ama Grekçedeki, Çince'deki kelimeler bizim için hala önemli. Grekçe'de mesela efendim bizim balık kelimesi, bu başka balık. Yani şehir, kala manasında olan, şehir manasında, kala manasında olan balık kelimesi bugün yaşamıyor. Ama Divan-ı Lügat-ı Türk'e baktığınız zaman balık var, balk var, şehir, kala demek. Şimdi bu Grekçedeki polis kelimesine çok benziyor. Polis biliyorsunuz sonundaki s ektir. Yani orada da kök pol gibi bir kelimeye gidiyor. Peki Grekçe milattan önceki yüzyıllarda o zaman Grekçeden Türkçe'ye geçmiştir demek kolay iş. Ama Grekçe'de bunun etimolojisi yapılabiliyor mu? Etimoloji. Türkçe'de balçık var biliyorsunuz. Balçık, çık eki çok bilinen bir ek. Dolayısıyla çıkı kaldırdığınız zaman çık ekini, demek ki bu şehir manasındaki balık kelimesinin kökü baldır. Balık kelimesinin kökü baldır. Ama bu tatlı olan yediğimiz bal değil. Bal, oradan balçık. Demek ki K ekiyle de balık, şehir manasında balık. Yani Türkler bunun etimolojisini yapabiliyorsa, Türk dili içinde bunun etimolojisi yapılabiliyorsa efendim demek ki tarih bakımından Grekçedeki daha eskidir diye hemen Grekçeden Türkçe'ye geçmiş dememek lazım. Grekçede de makul bir etimolojisi yapılabiliyorsa o zaman düşünülebilir. Şimdi balık gibi bir kelime, bakın buradan nereye gidiyoruz? Balık gibi bir kelime en eski Türkçe'de varsa, şehir manasında, kala manasında, Türkçe'de varsa, efendim taş gibi bir kelime varsa, tam yani duvar, wall, efendim böyle bir kelime varsa, tarımak, tarıdı yani çift, ekin ekti, bunlar varsa demek ki Türklerin çok eski dönemlerde yerleşik hayat, ekincilik var demektir. Genellikle biz Türklerin önce göçebe hayatla başladığımızı, sonra bazılarının yerleşik olduğunu düşünüyoruz ama en eski Türkçe kelimelerde bu yerleşik hayatla ilgili, şehircilikle ilgili kelimeler var. Kerpiç kelimesini gerçi başka dillerden Türkçe'ye girmiş gibi gösteriyorlar ama kerpiç de bence Türkçe bir kelimedir. Kep, çünkü biliyorsunuz Türkçe'de kalıp demektir. Kep gibi kelimesi de oradan geliyor. Kebi, Kazakça'da kebi, yani kalıbı, onun benzeri. Kep bu R ile genişlemiş. Yani tıpkı bek kelimesinin berk olması gibi kerpiç ve bu kepimek, kurumak anlamında eski metinlerde ve bugün bazı Türk lehçelerinde. Dolayısıyla kerpiç de aslında Türkçe bir kelime. Bu kerpiç, tam yani duvar, balık gibi kelimelerin tarımak, tarık, tarıglak,
bu kelimelerin mevcudiyeti Türklerin çok eski dönemlerde yerleşik hayatta olduğunu da gösteriyor. Tabii ortak tarihe gitmek, ortak arkeoloji çok eksik Türkolojide. Efendim arkeoloji, özellikle Orta Asya arkeolojisi, Kazakistan, Kırgızistan arkeolojisini ilerletmek lazım ve bu arkeolojiyle ortaya çıkan eğer insan vücuduna ait parçalar varsa genetik burada Türkolojinin imdadına yetişecek. Mutlaka onların o kemiklerin DNA'larına bakmak lazım. DNA'larına bakmak lazım. Bütün bunlar Türkolojiye yan disiplinler olarak hizmet edecek ve böylece çok eskilere gideceğiz. Demek ki Türkoloji bir mekanda, coğrafyada, bir de tarihte ve tarihin derinliklerinde bu problemleri araştırmak misyonu ile görevli. Bu görevini Türkoloji yerine getirirse daha çok büyük işler başaracak. Önümüzde böyle çok önemli işler var demektir. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Ben daha önce söyledim Ahmet Bey. Şimdi biz bu online imkanı faydalanarak sizle bir ayrı bir somut bir konularla ayrı bir böyle bir görüşmeler yapmak istiyoruz. Hepsini videoya alıp sonra dersler olarak YouTube ile tüm Türk bölgelere dağıtmak için ayrı bir hem yazıya da geçireceğiz hem video olarak da ayrı bir konular, bir Göktürkler konusunda, Göktürk dili konusunda, bugünkü dil siyaseti konusunda, terminoloji konusunda ben şimdi anlıyorum sizin söylemek istediğiniz o kadar çok önemli konular var ve sizi duymak bizim görevimiz. Siz gerçekten çok güzel bir konuları izah ettiniz. Onların hepsini şimdi sırayı söylediğim için çok zaman alacak. Örnek için bir el yazmalar, bizim çok değerli el yazmalarımız gerçekten ayrı bir sistemlenmiş. Onları büyük bir portal yapıp istediği bir uzman istediği zaman kendisini yüklemek için imkanlar sağlamak bizim amaclarımızın biri. Ondan sonra ben gördüm bu Cambridge'deki, Oxford'daki manuskript depoları hepsi Türk eserleriyle dolu. Türk Hoca Ahmet Yasevi eserleri de var onların içinde. Ben soru koydum onlara, niçin bunu araştırmıyorsun diyor. Bir bakımdan biz ilgili değiliz, sebebi biz Türk değiliz. İkinciden uzman da yok bizde diyor. Ama hem köylerden, hem Türk bölgelerden, hem böyle bir dünyanın en büyük merkezlerinden çok önemli el yazmalarını toplayarak onları büyük bir portallarda iyice bir kopyalenmiş nushalarını koymak ve ondan sonra en önemlilerin ayrı araştırmak çok önemli konulardan biri ve size büyük teşekkürlerimizi de söylüyoruz tüm katılımcılar adından Ahmet Bey. Daha çok görüşeceğiz sizinle. Şimdi bizim bu toplantımıza bizdeki Kazakistan'daki Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Macaristan konsoloslukları ve elçilikleri çok tebrikler ve kutlamalarını gönderiyor. Şimdi görüyoruz bu online'a Sayın Ali Rıza Akıncı Bey, bizim başkonsol Türkiye Cumhuriyeti'nin de katıldı, girdi. Ben öyle düşünüyorum, şimdi biz Türksoy Genel Başkanı ve bizim Milli Eğitim Bakanlarının kutlamalarını dinleyeceğiz. Ondan sonra Ali Rıza Bey'in bir 5 dakikalık bir sesini duymak çok istiyoruz. Ve Macaristan Başkonsolosu Ferenc Bauman ayrıca selamını iletmesini istedi. O diyor ben kesin gelerek ve konuşmak istemiştim ama yolda. Şimdi,
uçakla gitmek mecbur. Daha önceki planlarla. Bundan dolayı Ali Rıza Bey sizi biraz sonra duymak istiyoruz. Söz ben Balcan'a veriyorum. Türksoy'dan ve Milli Eğitim Bakanlık'tan kutlamaları okumak için. Biraz sonra bizim Türk Devletler Teşkilatı'ndan da yazı gelecek. Onlar bitiriyor redaksiyonu. Bu bizim Gürel Bey, çok sevdiğimiz meslektaşımız, şu anda Türk Dil Kurumu'nun başkanı. Şimdi bu zamanda Türkiye'nin başka bir şehrine uçağa iniyor ve üniversiteye gidiyor. Aşağı yukarı 1 saat civarında ben üniversitede bir bilgisayar bulacağım ve çıkacağım diyor online'a. Lütfen kontrol edin o şeyi. Gürel Bey katıldığı zaman Gürel Bey'in de duyacağız. Şimdi Balcan söz sende. Barşаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің жиынға қош келдіңіздер. Енді мен бірден құттықтауға көше берейін. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым вице-министрі Ерғалиевтің құттықтау сөзі. Құрметті Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған ортақ тарих, ортақ мүдде, ортақ жазу халықаралық симпозиумына қатысушылар. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады дей келе 20 ғасырға дейін түріктің тілін аздырмай, асыл қалпында алып келген, тіл турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті деп түйген еді кезінде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың таяуда ғана жарық көрген тәуелсіздік тағылым атты мақаласын арғыда сақ, ғұн бабаларымыз, беріде қахраман түрік ағаларымыз аласапыран замандардағы алақұйын дауылдарға төтеп беріп, ұлы далада ұлыс құрды. Талай жұрт алапат соғыстар мен арпалысқан айқастарда үдере көшіп, бордай тозып, тастай үгіліп, құмдай шайылып кеткен замандарда қазақтар түрік жұртының атақонысын, қара шаңырағын сақтап қалды деп бастауында үлкен мағына бар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысқан Стамбулдағы және өзі төрағалық еткен Түркістандағы түрік елдерінің мемлекет басшылары саммиттерінің тарихи шешімдері түрік әлемінің жақындасуы мен ықпалдасуын жаңа сапалық деңгейге көтерді. Бүгінгі халықаралық симпозиум жаһандану дәуірінде түркі халықтарының рухани ынтымақтастығына, тарихымызды, мәдениетімізді тану мен зерттеуге өзіндік үлес қосарына сенім артып, баршамызға толайым табыстар тілеймін деп өзінің сөзін аяқтады. Бұл Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым вице-министрі құрметті Ерғалиев мырзаның сөзі. Енді келесі құттықтау сөзіне көшейін. Түрксой ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қорабайұлының құттықтау сөзі. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған ортақ тарих, ортақ мүдде, ортақ жазу атты халықаралық симпозиумына деп тікелей өзінің сөзін бастайды. Құрметті симпозиумға қатысушылар, тіл жанашырлары, түркітанушы ғалымдар. Биыл біздің тәуелсіз ел болғанымызға 30 жыл толып отыр. Уақыт өте келе, қай халық болсын өзінің тегіміз деп, төл тарихын түгендері сөзсіз. Мұны табиғаттың бұлжымас заңы деуге болады. Соңғы жылдары ұлы дала төсінде өшпес із қалдырып, әлемдік өркениетте ойып орын алған көк түріктің ұрпағының бірін-бірі іздей бастауы осыған дәлел болса керек. Тағдырдың жазуымен сан тарап жолға түсіп, өзінше бағыт алған бөрілі байрақты түркілердің бүгінгі ұрпақтары түптің түбінде тамырлас екенін түсініп, ынтымағы ұйысқан тұтастыққа ұмтылуда. Ортақ жазу, жалпы түркілік әліпби, таңба және жазу ережесі түркі халықтарының басын біріктіретін ұтымды амал болып табылады. Саяси экономикалық шаралардың маңызы жоққа шығарылмайды. Дегенмен, күнделікті қолдан түспейтін, күнде көз алдында тұрған жазудың әрбір түркі азаматы үшін жөні бөлек. Ортақ жазу түркі қоғамын дамыту мен қалыптастырудың мәдени ағартушылық құралы болып табылады. Түркі халықтарының тілін, ділін, жалпы ортақ құндылығын жақындастыруды сонау алаш арыстары да арман еткені белгілі. Ахмет Байтұрсынұлы
1926 жылы Бакуде сөйлеген сөзінде түрік әлемін жақындастыру үшін ортақ әліпби қолдану туралы мәселе қозғағаны осының дәлелі болса керек. Құрметті ғалымдар, симпозиум жұмысына сәттілік тілей отырып, игі бастамаларыңыздың жалғасын күтетін боламыз деп сөзін аяқтайды. Рахмет назарларыңызға. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kazakistan'daki baş konsulu Ali Rıza Akıncı Bey'i duymak istiyoruz. Ondan sonra Azerbaycan'dan Kemal Abdullah Bey konuşacak. Değerli hocalarım, kıymetli üstadlarım, kadirment üstazlar, öncelikle Kazakistan'ın tevelsizliğinin 30. yılını kutluktayım. Bu tevelsizlik mangılık bolsun, Bağırlas Kazakistan halkına iyilik, pen, bakıt, bak devlet, ırıs dileyin. Böylesine değerli bir çalışmadan dolayı tüm paydaşlara, Avrasya Araştırmalar Enstitüsü'ne teşekkürlerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum. Çok kıymetli hocalarımız var. Onları dinlemekten, istifade etmekten büyük keyif alıyoruz. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum ama diplomatik görevimiz dolayısıyla biz de dünyanın çeşitli yerlerinde bulunuyoruz ve bazı gözlemler yapma şansı elde ediyoruz. Tabii Türk tarihi çok derinlere uzanan ve çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir tarihe sahibiz. Bu büyük bir zenginlik ama aynı zamanda işlerimizi zorlaştıran bir tarafı da var. Az önce değerli Ahmet Bican Ercilasun hocamız da bahsettiler. Arkeolojik çalışmalar bir noktada yetersiz kalabiliyor. Çünkü korkunç geniş bir coğrafyaya sahibiz. İkincisi, tabii bu genişlik ve bu tarihi derinlik bir yönüyle şu sonucu ortaya çıkarıyor. Biz maalesef envanteri çıkarılmamış bir kültürüz, bir tarihiz. Bırakınız 2000 yıl öncesini, 300 yıl, 500 yıl öncesine ait eserlerimizin bile bu hem yazılı eserler hem mimari eserler tam bir envanterini doğrusu çıkaramadık. Ben Mısır'da, Kahire'de görev yaptım. Orada hem Kıpçakların hem de daha sonra Osmanlıların çok büyük eserleri var ama bunların bile tamamının farkında olduğumuzu, envanterini çıkardığımızı doğrusu iddia edemeyiz. İkincisi, bu sempozyumun isminin de ifade ettiği üzere ortak tarih, hedef ve yazım. Bütün Türk dünyası olarak ortak bir tarih yazımına gitmezsek, umumi Türk tarihi bakışını geliştiremezsek, bazı durumları ve kimliğimize ait bazı unsurları tam anlamıyla yerleştirmemiz mümkün olmayacak. Dolayısıyla elbette ki bütün Türk devletlerinin bugünkü sınırları içerisindeki kültür ve tarihi değerlidir. Ama hepimizi kapsayan umumi Türk tarihinin derinliklerine yol almadığımız sürece bu sınırlar içerisindeki anlatımı da tam anlamıyla yerli yerine oturtmamız mümkün olmuyor. Yani Kazakistan sınırlarında bulunan Altın Adam, Moğolistan sınırlarındaki Orhun anıtları hepimizin yol göstericisi ve ne kadar geçmişe uzanan ve iyi işlenmiş bir dil, tarih ve kültüre sahip olduğumuzun yazılı ve görsel belgeleri. Bunları
hepimizin sahiplenmesi ve genel bir Türk tarihi perspektifi içine bütün toplumların yerleşmesi gerekiyor. Bunun içinde bu tip çalışmaların artması, ilim aleminin birbiriyle temasının sıklaşması gerekiyor. Bazen ilmi çalışmaların sadece teoride kaldığı, sadece akademik dünyanın koridorlarında kaldığı hissine kapılanlar çıkabiliyor. Ama böyle değil. Toplumsal yönü çok geçerli ve etkili. Ben Nahçıvan'da görev yaptım. Oraya gitmeden önce okuduğum bir doktora tezi bütün görevim boyunca bana güç verdi. Dolayısıyla bu çalışmaların elbette ki teorik yönü de çok çok değerli ama hayata, siyasete, güncele dönük sonuçlarının zannettiğimizden çok daha güçlü olduğunu da görmek durumundayız. Biz Türk aleminin, Türk dünyasının herkesten fazla çalışması gerekiyor. Bu coğrafyanın genişliği, tarihe vurduğumuz damga ve bazı konuların hala tartışılıyor olması bizi buna mecbur bırakıyor. Maalesef belli bir ön yargının olduğunu da görüyoruz. Bazı bulgular, arkeolojik olsun, dil bilimi ya da tarih açısından elde edilen bazı bulgular, bütün diğer alternatifler tüketildikten sonra acaba bunu Türkler mi yapmış incelemesine konu oluyor. Dolayısıyla bu ön yargıları da ortadan kaldırmak için bilim camiasına çok büyük görevler düşüyor. Sözü daha fazla uzatmadan tüm katılımcıları, tüm hocalarımızı, üstadlarımızı saygıyla selamlıyor ve başarılar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Rıza. Şimdi yeniden son kezde ғылымda innovasiya деген mesele көп қозғалады ғой. Innovasiya, жаңалық. Осындай бағытта өзінің сәлемін біздің Azerbaycanдағы әріптесіміз, досымыз Kemal Abdullah жолдап отыр. Kemal Мырза, білесіздер, ең ескі ұлттық тілдер университетінің негізін қалаған ректор болған. Қазірде сол университеттің ректоры Kemal Abdullah, содан кейін көп жылдар түркология, бұрынғы Совет түркология журналында бас редакторы болып жүріп, көп жылдар Azerbaycan президентінің бас кеңесшісі қызметін атқарған, бүкіл ғылымды, мәдениетті, осы гуманитарлық саланы бәрін басқарған біздің жақын досымыз. Сол өзінің бір видео, сондай бір қысқаша бір сөзін бізге жолдап отыр. Соны бір тыңдайық. Дорогие друзья, коллеги, мне очень приятно приветствовать вас из Баку. Я горд, что участвую в этой конференции, которая посвящена общим проблемам языковым, научным проблемам наших тюркских народов. Общие цели определяются, наверное, общими стремлениями. Мы жили в одной стране, мы работали одними принципами, критериями. Сейчас мы самостоятельны, и наши научные сферы также постепенно пронизываются самостоятельными идеями, направлениями, тенденциями. Общие навыки, общие цели и общие языковые, научные
направления сегодня очень важны для наших ученых, чтобы сохранить ту квинтэссенцию, которая присуща тюркским языкам, тюркской культуре вообще в целом. Я думаю, что мы сегодня должны думать о тех общих направлениях, которые бы сближали наших ученых из разных тюркских стран. Из Казахстана, ученых из Узбекистана, из Киргизии, из Туркменистана, Азербайджана, и ученых Татарстана, ученых Башкирии, тюркологов из других стран, европейских стран. Я думаю, что вот эти общие цели дадут нам новые потенциальные, нами до сих пор не обнаруженные навыки. Они способствуют тому, чтобы сближались не только точки зрения, но сближались ученые между собой. Укреплялись бы дружественные отношения между учеными, между интеллигенцией разных тюркских стран. И счастлив рекомендовать коллегам одно направление, которое меня давно волнует и вдохновляет на поиски новых ракурсов видения тюркологической науки в целом. Это направление, на мой взгляд, обнаруживается на стыке таких фундаментальных наук, как мифология и лингвистика. Мифолингвистика, как я бы назвал это направление, оно соединяет мифологическое ощущение языковых и литературных мотивов, языковых фактов и их лингвистическая интерпретация. Вот образуясь на стыке этих двух наук, мифолингвистика позволяет нам глубже вникать в область конкретного языка, истории языка. Изучив эти факты, это направление, этот стык двух направлений мифологии и лингвистики на материале конкретного языка, мы тем самым можем заложить основы для изучения этих фактов на материале нескольких тюркских языков, как древних языков, древних состояний современных языков, так и современных тюркских языков. В этом плане я думаю, что мифолингвистика даст нам очень много полезного в изучении и диалектологии, в изучении современных языков, в изучении ономастики, в изучении синтаксических явлений и, естественно, в изучении истории языка. Я приглашаю коллег создать, может быть, даже группы, авторские группы по разным языкам и, определив план-проспект изучения в этом направлении, приступить к более углубленному анализу своих родных языков и тюркских языков в целом. Для этого можно создать комиссию, группу, которая бы наладила бы изучение этих языков в разных тюркских республиках, рабочие группы, которые бы координировались бы единым центром, может быть, из Казахстана. Я думаю, что наше совместное
изучение языковых этапов формирования разных единиц, разных процессов, я думаю, что изучение всего этого даст нам возможность интерпретировать языковые элементы на современном уровне в том смысле, что сегодня, как показывает опыт, исследования в этой области, в области языкознания, в области мифологии, поддаются более углубленному, интегрированному подходу. Я думаю, что эти исследования принесут определенную пользу для конкретных языковедческих школ из разных тюркских стран. Я уверен, что общие цели, которые будут поставлены во главе угла такого рода исследований, помогут нам найти общие языки и по другим культурологическим, общественным проблемам, которые стоят перед нашими народами и странами. Спасибо, еще раз желаю успехов в работе конференции. Бұл Кемал Бейдің ұсынысы мифолингвистиканы зерттеуден жылдары өте әрі қызық, әрі маңызды. Ол Кемал Мырзаның енді қол ұзындау жігіт. Елеге дауыстап естілмейді, естілмей жоқ дауыс. Дауыс естілмей тұр ма? Қазір қалай? Қазір естіле ма? Мына Кемал Мырза айтып отыр, қаңтар айында мен бір топ мамандарды түркі елдерде Бакуға шақырамын. Бір апта, екі апта ақылдасып, осы нақты осы бағытта жұмыстарды жоспарлайды деген. Осы бұл өте маңызды бағыт. Бізде кезінде Едіге Тұрсынов деген керемет бір ғалым болған. Сосын анау Маңғыстаудағы жігіт Серікбол, оның бірнеше томы бар, жазған 10 том. Ол жөнінде біз тіл білімі институт кезінде көмектесіп, халықаралық жиында өткіздік. Бұл жалпы мына осы біздің көне дүниемізді осындай бірнеше бағыттар біріктіре тұрғысынан, этнографиялық тұрғысынан, әдет-ғұрып тұрғысынан, мифологиялық тұрғысынан зерттеу бұл өте маңызды деп есептейміз. Сондықтан Кемал Мырза, тілдік реформа Қазақстандағы рухани жаңғырудың негізі деген тақырып. Өйткені мен айтайын онда тез-тез. Келесі слайд. Мына қазір енді ортақ құндылықтарды байланысты жиынды өткізіп отырмыз ғой. Бұл тарих, болашақ, тіліміз, әдебиетіміз, бүкіл құндылықтарымыздың негізінде тіл жатыр. Тілсіз керек болса экономика мен техника саласында дұрыс дамымайды. Тілге қатысы жоқ бағытта дамыған кезде ұлтқа ешқандай пайда келтірмейді. Енді кезінде емес, қолдаулардың өзінде Әлімхан ағамыз, біздің жақын ағамыз, біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы хат жазған. Сол хатында бүкіл тілші ғалымдар баяғыда келіскен, баяғыда бекітілген жобаны сізге жіберіп отырмыз. Келесі слайд. Следующий. Келесі. Енді бұл мәселе баяғыда шешілген, ғылыми проблема емес, оны мамандар өздері біледі. 91 жылы бірнеше үлкен халықаралық жиын өткен. Сол кезде бүкіл түркі елдерінің ғалымдары бір ортақ дыбыстарды ортақ бір таңбалармен, ортақ бір әріптермен берейік деп келіскен. Келесі. Сол жиынның екінші алфавит конгресі 2018-де өтті. Көп адам, 10 шақты адам Қазақстаннан барды. Келесі. Қол қойды бәрі.
қолдап өйткені шынында да енді бірдей айтылатын, бірдей мағынасы бірдей сөздер бірдей жазайды деген мәселені қолдап. Келесі. Одан кейін осы ғалымдардың ұсынысын 12-ші жылы мына түрк кеңесі де ресми түрде мақұлдады. Қазір енді түрк мемлекеттерінің ұйымы. Келесі. Одан кейін түрк академия бөліскенде бар Түрк академия дыбысымен бөлісті дегенде соны сатадан Түрк академия арнайы зерттеу жасап, осы жобаны да қолдады әрине. Бұдан келесі. Тіл білім институт бірнеше рет зерттеулер жасап, 10-15 жылдың ішінде үлкен соңғы қорытынды монографияларда да осы алфавитті қолдады. Келесі. Одан кейін елбасының арнайы жарлығымен үлкен комиссия құрылды. Ол комиссияны мен басқардым. Әлбетте бізді сол ортақ жазу үлгісін ұсындық. Келесі. Яғни мына соңғы 30 жылдан астам уақытта бүкіл тек қана қазақ тілшілер емес, татар, қырғыз, өзбек, түрік, Әзербайжан ғалымдары бәрі бірігіп осы мәселені қолдады. Келесі. Сондайды көрсететін суреттер. Енді қазір аз ғана мәселе жөнделу керек деп есептейміз. Қазір мына кейбір әріптер біздің мамандардың, тілші ғалымдардың пікірі бойынша қазір қате беріліп отыр. Мысалы, мына «ы» деген дыбысты «қылыш» деген сөздегі ваймен беру, вай ол дауыссыз дыбысты беретін таңба, Тойота деген сияқты йодты береді. Сондықтан мына ай деген сөзді көріп отырсыз, оны осындай түрде жазу керек, бір түрде жазу керек, ал дауысты дыбыстың орнына дауыссыздың таңбасын қойған ол қате деп есептейміз. Мына ауа дегенде дәл сондай, хава деген сөзді көріп отырсыз, үш дауыссыз дыбыстың таңбасы ол жерде. Осындай мәселе, білім деген сөздер, мысалы, іл деген сөз, тіл деген сөзді нүктесіз аймен жазайық деген қазір ұсыныс жатыр. Соңғы нұсқа біздің кезінде Әбдіғали Туғанбайұлы Қайдаров академик тіл білім институты болып жүрген кезде бір мақала жариялаған, мына ғалымдар ортақтаса қабылдаған шешімнен тайқымаған жөн деп. Biz de sonuç oradayız. Kelesi slide. Nana altta tanışım ben yine. Elbette şedelin sözleri biz öz tilimizge ikemdep yazmamız gerek. Қазір ең үлкен проблемалардың бірі сол біз оларды бәрі орысша айтамыз, институт, университет деп, сондықтан қалай жазамыз деп басымызды қатырамыз. Мына Түркия түріктерінің тілі өте жақсы бір үлгі. Институт дегенде институт деп жазды, университет дегенде университет деп, өз тілдеріне икемдеп. Мына келесі. Жалпы мына Ахаңның сөзі бұл біздің негізгі тілшілердің кредосы болу керек. Сол тілімізді таза ұстағымыз келсе, оның кірме сөздермен артық былғамауымыз керек деген мәселе. Келесі. Бұл бағытта қазір көптеген шешімдер қолға алынып жатыр. Ең бір жақсы қазір бізде елімізде еститін, құлақ асатын қоғамға мемлекет құрылды. Тілші ғалымдардың пікірлері үнемі оларға құлақ асылып, дұрыс жолмен кетіп бара жатыр деп ойлаймыз. Енді әліпбиге нүктені қою ресми түрде ақорда солай жазылады, енді келесі жылға ауыстырды. Көріп отырсыз. Яғни жоғары жақта ғалымдардың пікірлеріне құлақ асып, мұқият оларды ескеріп отыр. Сондықтан біз де қазір енді бір тілдің әліпбиін жасауымыз керек. Кезінде біз екі тілдің әліпбилерімен, яғни орыс тілі әліпбиі толық бұған қосылған 10 шақты қазақтардың дыбыстары сонымен жазып келдік қой. Емлемізде сондай болды.
қазір енді бір тілдің әліпбиін жасауымыз керек. Қазақ тілінің әліпбиі. Ол да қиын, өте қиын, өйткені біз қазақ тілінде жоқ дыбыстарды еркін пайдалануға үйретіп алған ел болып. Әрине ол бірден болмайды. Бірақ біз ғалымдар дұрыс жолды үнемі көрсетіп тұруымыз керек. Келесі. Тағы да келесі. Мына Түркістанда өткен үлкен шарада елбасы ашық айтты, Нұрсұлтан Назарбаев. Мына латынға көшу түркі елдерінің бір-біріне интеграциялану, ынтымақтасуына жол көрсететін сондай бір тетік деп ашық айтты. Солай болу үшін әрине біздің жазуымыз ортақ болу керек. Бұны әдемі кезінде көрсеткен біздің әрекем өзінің хатында. Келесі. Тағы да келесі. Енді бүгін шында да осы өте маңызды бағытта жұмыстарды жаңаша қолға алатын уақыт туды деп ойлаймыз. Бұл тек қана тілге байланысты емес, бұл Ахмедижан айтқандай бүкіл біздің тарихи мұрамызды зерттеуге байланысты. Және ортақ құндылықтарды, ортақ тарихымызды зерттегенде бөлек-бөлек бөлініп емес, мамандар, әріптестер, сол бағыттың, сол тақырыптың әріптестері қазақ, қырғыз, өзбек, Әзербайжан, татар бәріміз бірігіп зерттеуіміз керек. Өйткені мен есімде Шығыстану институттың директоры болып отырған кезде, бір кезде маған бір делегация келген Түркістаннан. Ерке шұғыл конференция өткізу керек. Мына өзбектер Қожа Ахмет Яссауиді иемденіп алды. Оны қазақ екенін көрсету үшін бір жиын жасайық деп. Маған келген ақсақалдар бүртіп. Мен айттым, енді ол өзбектер біздікі десе дұрыс дедім. Қазақ Қожа Ахмет Яссауи біздікі десе дұрыс, түрік десе дұрыс, татар десе дұрыс, бұл ортақ біздің бабамыз. Сондықтан бірігіп зерттеу керек, қызғаныштық көрсетпеу керек, кейде бір бәсекелестік болады. Мына қолжазба, мына бір шығарма, бұл қазақтікі, не қырғыздікі, не деген мәселелер. Бұл жалпы мына Қыпшақ, Оғыз, Қарлық деген топтарды ғалымдар ойлап тапты. Оны біз ұмытпауымыз керек. Ғалымдар өздерінің кабинеттерінде ойлап тапқан дүние. Оғыздар қайдан шықты? Қазақстаннан шықты. Селжүктер қайдан шықты? Қазақстаннан шықты. Бір жерден бәріміз бір жерден шықтық. Бір елдің адамдарымыз, бір бабаның балаларымыз, бәріміздің тіліміз бір тіл, түрік тілі. Ол түрік тілі бүкіл түрік елдерінің сондай бір әдеби тілі болған, оның аты да түркі тілі деп болған. Яғни бізде өзіміздің ұлттық тілдерімізді міндетті түрде болды, және екінші әдеби, кітаби тілімізде болды. Бүкіл түркі халықтарда солай болды. Ғасырлар бойы солай болған. Оны біздің әкелеріміздің ағалары білген. Біз оны қазір ұмыттық. Мысалы, Махамбет Өтемесов керемет ақын, анау патшаға хат жазғанда бірден сол түркиде жазды. Өйткені оны еркін білді. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білегін оқысаңыздар, ауылдағы жас балалар бір-біріне махаббат хаттарын сол түркиде жазады. Өйткені ол да еркін білетін өздерінің екінші туған тілі, ана тілі. Екінші, бөтен емес. Қазір біздің әдеби тіліміз бөтен орыс тілі болды. Ертең үлкен қауіп бар, біздің әдеби тіліміз ағылшын тілі болып қалуы мүмкін, іскери тіліміз. Бізде өзіміздің ортақ тіліміз, түрк тіліміз болғанын ұмытпауымыз керек. Мына бүгінгі өзбектер Шағатайды алып мемлекеттік тіл жасап алды. Сондықтан оны көне өзбек деп атайды. Көне өзбек дегеннен қазақтар ол өзбексігі деп оны сынып тастады. Ондай болмау керек. Осындай ортақ мұраларымызды, ортақ мыңдаған дастандар жазылды. Мына кезінде Манзумат Қазақияны Наушабаев кім түркиде жазды. Қазақтың тарихын түрки тілінде жазды. Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ газетінде кейбір мақалалар тек қазаққа емес, бүкіл түрік халықтарға маңызды деген деп есептегенде бірден Шағатайша жазып жіберген.
Сондықтан мына осындай ортақ değerlerimizді, ортақ құндылықтарымызды біз өзімізге қайтаруымыз керек. Келесі соңғы слайд міне. Мынаны алып тастаңызшы, капат деген болсыншы. Мына көріп отырсыздар, бұл Ахмет Бижан Жолсуының тек бір тақырыпта жазған «Ділде бірлік» деген тақырыпта жазған кітаптар. 10 шақты кітаптар бар. Көне түркі жөнінде кітаптар бар. Орта ғасырға арналған кітаптары бар. Өте сондай үлкен ғалым, бүкіл түркі әлемінің түркітанушыларының, ғалымдардың үлкен ұстаздарының бірі. Бүгін сол ағамызды тыңдағанымызға өте қуанып отырмын. Енді мына кешегі саммитте өте көп мәселе күн тәртіпке енді. Олардың біразы біздің тікелей ғалымдарға тиесілі. Соларды енді Лекс-Вана қолға алатын жақсы заман, уақыт, мүмкіншілік туды деп есептейміз. Сондықтан осы жиынымызға сәттілік тілейміз. Жақсы бір шешімдерді, қарарларды дайындаймыз. Одан кейін сол шешімдерімізді бүкіл түркі мемлекеттерінің басшыларына жолдаймыз және Лекс-Ванамыз. Көп рахмет. Мен тағы да айтайын, мына Гүрел Гүлсевин дейді, қазақша айттым ба, түркше айттым басында. Ол Гүрел Гүлсевин түркі құрымының басшысы, бұл тек қана Түркия тілінің қоғамы емес, бұл түркі тілінің қоғамы. Олар өте көп назарды қазір қырғыз тіліне, қазақ тіліне, басқа якут тіліне аударып және көп кітап шығарып жатыр, көп зерттеулер жүргізіп жатыр. Сол қоғамның басшысы қазір бір Түркияның қалаларына ұшағы отырды, бір жиындағы университеттерге барды. Мүмкіншілік болған кезде мен бірден компьютерге қосыламды, сәл кейіндеу бағдарламадан, бірақ сөзімді сөйлейін деген уәдесін беріп отыр бізге. Сондықтан біз қазір жоспар бойынша аздап жоспарымызды өзгертіп, бір 15 минуттық үзіліс жасаймыз. Үзілістен кейін бірінші біздің әр қонақ, әр үлкен ғалым әріптесіміз Юлай Шамилұлы бастайды. Түстен кейінгі жиынды әдейі ескертіп отырмын. Бұл Америка түркітанушыларының қоғамының басшысы болған. Қазір енді соңғы кездерде Назарбаев университетіне тек қана ағылшын тілде сөйлеген университетті барып қазақша сөйлетіп жатқан біздің үлкен бауырымыз Назарбаев университет түркология және қазақ тіл кафедрасының меңгерушісі Юлай Шамилұлыдан бастаймыз. Үзілістен кейінгі жиналысымызды 15 минутке үзіліс жариялаймыз. Müsaadeniz olursa size çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Bu güzel programı hazırladığınız için tekrar konuşmanız için de ayrıca teşekkür etmek istedik. Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak çok sağ olun.